A Crnogorski elektrodistributivni sistem 2019. godine počeo je sa realizacijom višemilionskog projekta od javnog značaja, revitalizacije srednje naponske i niske naponske mreže s ciljem kvalitetnije, sigurnije i stabilnije isporuke električne energije, posebno na seoskom području. Pored revitalizacije, ovog mjeseca CEDIS je krenuo i sa intenzivnom akcijom suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije na području svih crnogorskih opština. Naš gost ovoga jutra je rukovodilac operativne direkcije CEDIS-a Vladimir Ivanović. Vlada, dobro jutro i hvala puno što ste sa nama. Da li se privode kraju radovi na dalekovodima koji se revitalizuju shodno planu? Pa kako smo i u prošlom mom gostovanju najavili, mi smo krenuli u dva pravca sa revitalizacijom srednjenaponske i niskonaponske mreže. Jedan je rade za nas eksterne firme koje smo mi angažovali za naše potrebe i oni trenutno rade na 4 dalekovoda, to je privode radove na 4 dalekovoda i samim tim i na pripadajućim trafostanicama i niskonaponskoj mreži. Ti radovi bi trebalo da budu okončani 1. decembra i to je krajnji rok za završetak tih radova. Drugi pravac u kom smo krenuli je rad naših ekipa koje istovremeno rade na 6 dalekovoda. Trenutno i one privode radove na tim dalekovodima. Što se tiče i našeg rada, kako je to u opisu naših poslova, mi ćemo nastaviti sa tim radovima i u perspektivi. Da, eto i pored revitalizacije ovoga mjeseca... Izvinjavam se samo još i to da navedem da smo vodili računa, da bismo i prije završili taj posao, nego smo vodili računa i o turističkoj sezoni i da su sad korisnici našeg distributivnog sistema na tim područjima, tako da radimo u onim dijelovima gdje najmanje ometamo sve aktivnosti. Dobro, i pored tih radova krenuli ste sa intenzivnom akcijom, kako smo najavili, suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije na području svih crnogorskih opština. Vaše specijalizovane ekipe su za samo nekoliko dana kontrole utvrdile nepravilnosti između isporučene i izmjerene električne energije. Možda najprije da nam objasnite šta podrazumijeva neovlašćena potrošnja struje. Zakon ili pravila vide nekoliko vidova neovlaštene potrošnje električne energije. Tu vam je, znači, pripada samovoljno priključenje potrošača na distributivni sistem ili na instalaciju drugog korisnika. Priključenje mimo ili pored uređaja za registrovanje električne energije, neovlašćene intervencije na samim mjernim uređajima, samovoljno priključenje nakon isključenja električne energije, sad bilo to iz razloga neovlaštenog nije korištenja električne energije ili isključenja zbog duga za utrošenu električnu energiju i također još korištenje električne energije nakon ili istekom ugovora o priključenju ili snabdijanju električnom energijom. I na koji način utvrđujete da je neko neovlašćeno koristio i koristi električnu energiju i šta se preduzima protiv takvih pojedinaca? Pa, neovlašćeno korištenje električne energije se tretira kao krivično djelo protiv imovine, samim tim krađe. Mi smo opremljeni uređajima za praćenje tokova električne energije na svim nivoima, svim naponskim nivoima koje pokriva crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS, kako na 35 kW mreži, 10 kW mreži i 0,4 kW mreži, tako da vrlo lako analizom uočavamo gdje postoje ti gubici. Na osnovu tih, da kažem, parametara mi se skoncentrišemo na ta područja, vršimo analize analitičke potrošača koji se nalaze na tom području i na osnovu toga upućujemo ekipe, tako da smo dobro opremljeni, informisani i služili smo taj krug gdje može biti neovlaštena potrošnja. I dešava li se često da neko to čini? Pa ljudi ne znaju kako smo mi dobro opremljeni, pa pokušavaju i na sve načine da naprave neke manipulacije na mjernim mjestima i uopšte na svojim instalacijama. Međutim, naše ekipe su izuzetno dobro opremljene, izuzetno su profesionalne, to su ljudi koji se samo bave tim poslovima i volim da kažem često puta da jednostavno potrošači ili korisnici koji žele da koriste neovlaštenu električnu energiju imaju u vidu samo neki od tih vidova korištenja električne energije, a mi ih sve ili poznajemo ili ih vrlo lako otkrijemo. Dakle, i za one koji misle da su nada se domišljati i da će vas tako reći prevariti, i za njih imamo recept za sve. Dobro. Da li zbog ovakvog ponašanja pojedinaca, eto malo smo se naravno i našalili, trpe redovni korisnici? Pa evo, ja bih samo objasnio još jednu stvar koja je usko vezana za ovaj dio.
mi prvo imamo u distributivnom sistemu tehničke gubitke i komercijalne gubitke da bismo napravili tu jednu razliku, samo da to još, da kažem, po ko zna koji put objasnim. Tehnički gubici su oni gubici koji se reflektuju na račune za utrošenu električnu energiju i to su gubici koji postoje iz razloga prenosa električne energije i transformacije električne energije u sistemu. Sad, komercijalni gubici su oni gubici koji ne postoje i koji se ne reflektuju na račune potrošača i koji su čisti trošak CEDIS. Navešću vam samo primjer, mi radimo i radili smo elektrotehnički fakultet, tačnije za naše potrebe radio studiju gubitaka električne energije, tehničkih gubitaka, na osnovu konfiguracije naše mreže. Ti gubici su dozvoljeni od strane regulatora bili 8,43% i ti su gubici, kako sam i ranije rekao, prelivaju na račune za utrošenu električnu energiju, postoje u svakom sistemu. Komercijalni gubici su oni gubici koji su razlika od ovih tehničkih, to je dominantno su neovlaštena potrošnja i mi smo prošlu godinu završili sa gubicima 12,93 i razliku između 8,43 i 12,93 su komercijalni gubici i čisto su na teret CEDIS-a i otežavaju naše poslovanje i mi imamo čist taj finansijski, da kažem, gubitak. I navešću samo još ovaj primjer da su to najmanji gubici koje smo mi od kad se, da kažem, vodi računa o tim gubicima, to je 1980. godina, imali u sistemu. Znači, zabilježeni su prošle godine. Naravno da nelegalne aktivnosti utiču na našu pouzdanost naše mreže, sigurnost, kvalitet isporučene električne energije našim korisnicima. Da li se može dogoditi da neki korisnik dobije veći račun zbog toga? Ne može. Ne može. Samo kvalitet je na prvom mjestu. Da, kvalitet, dobro. Eto, nerijetko se dešavaju i prekidi u snabdjevanju električnom energijom. Vi uredno obavještavate sve svoje korisnike i preko svojih platformi i preko svog sajta i medija kada će biti oni planirani radovi. Ali nekada se, eto, pada mi na pamet, Danilovgrad je prije nekoliko dana imao iznenadni nestanak struje, da tako narodski kažemo. Zbog čega se to dešava? Pa da vam kažem, sistem je vrlo kompleksna stvar. Desi se u sistemu da dođe do nekih poremećaja, kao što je došlo ovog puta. Mi već radimo analize i sa proizvođačem opreme smo već u kontaktu da utvrdimo tačan uzrok kvara koji se desio. Takođe, to je trafostanica koja je imala i rezervni sistem napajanja, ali on do sada nije bio u funkciji i mi smo samo imali vrijeme koje smo potrošili, da kažem, da bismo ispitali taj sistem i da bi bili sigurni da će to da profunkcioniše. Samo je to vrijeme koje su korisnici bili bez električne energije, da kažem, jedan dio korisnika, jer smo jedan dio imali alternativno napajanje, ali zbog velikog opterećenja trenutnog nismo sve korisnike mogli istovremeno alternativno, da kažem, dati im napajanje, nego smo prvo išli u ispitivanje i utvrdili tačno da će biti omogućeno sigurno napajanje. Dobro, evo i tema kojom smo se uglavnom bavili je upravo nepravilnost između isporučene i izmjerene električne energije. Možete li nam reći kako svi građani koji tako nešto uoče mogu da to prijave? Pa svi građani koji uoče takve nepravilnosti, mi smo otvorili mail adresu neovlašćena potrošnja@cedis.me na koje mogu prijaviti sve te nepravilnosti. Da, kako bismo funkcionisali najbolje što može. I jeste, evo još da se, da kažem, u ime CEDIS-a, u ime Službe za korporativne komunikacije koja je u okviru CEDIS-a, vama zahvalim na pozivu, na dosadašnjoj saradnji, vrlo korektno i profesionalno, i da vam poželim puno uspjeha u vašem daljem radnom angažmanu. Puno vam hvala. Hvala.